Somong Presbytery Golden Jubilee Media and Documentation Team khotin video documentary sim ding chu tu phat hin mongon kho akyong longtan tu a he mongon kho a hobung lam kai hole ai lo le khochen na langa hau sapu to ho lim khom na ka kinai ding hin tu a he ho ina hobung upateni to ga ho lim na min tin zo teng le hau sapu in langa hau sapu to ho lim nai ga nei diu hi wa he mongon Presbyterian Church mongon hobung upateni zong anadam thonin holim na phat media and documentation team in phat chom chakhat ga nei diu hin ichima sanga chun kimel he to na ga nei hitin amani ten zong amin le ordination kum he ega se pe le ki pa min te ki pa me ke hi upasi len sobom kahin golden kum he kum sang ni le 2004 kuma chu na pc na ko lo bunga chu upale lam khot na orden kana he banen kamin chul upalam khol sobom kahin golden kum chu hi la 16 February 2025 ti pa min upateni tuni pa nai phat chom chakhat ga holim ding hin i upapu jong he phat so ta ani to na hin YCO kiti lai khanga kuna jong lam kai an hi a chen the NCL sung le lo kalbyong long lang chan ge za jong amani hin panala thonin tu hin mo pu no ho Presbyterian lang hiloi Somong Presbytery PWF la jong mo pu an nei thon ho atlang pi e ga se pi thelo ki pa min te ti mon pi wa fa ding in jong pathin za len pan na the na ki pang ni pi wa YCO hi a chu azo na penta a secretary kan he amun ji khelma Presbyterian Church se chuban in 83 achun piwa an kitita hechan chun secretary amasa pen kan he ki nin pathin zalan mi pite de sa na zal chun chuban in long leader in long phat ni ti chu tam khat kan pon chi jawun long kum get kum ko jawun long leader in chang do kin an ki pang ki nin hi ja ti bon PYF ti la yong chun hat mo na tam bangin tu lai khan tu bang hen khang tu hi yong la ni satan PYF ten jong pat na len Presbytery le PYF dengin hong ani na kiding PYF ha satan na ki put don aji chu an karbiang long sub district sub YCO le NC la sub YCO chu ani ki chi khom the ta pun kum ni kum thum sung chu boi tan ku min he wangin karbiang long meeting jong ni le bong yang kin nei chu ban jong sung piang ni kin nei kin he wang pha jon pen sung piang chun phun sa lo min cha chun PYF ti a yong ha ni kin min pan hai tai chu teng cha ka sei do nom chi ha la ka su mil the lo chu he a pu sokam long he na satan pat na la ni si chung chang do lo ke he dan sei do ma sa pen long pu sokam ho na hi ja sei ti tun ke ko min sei ni he wang ke yong chun kan pom thei pun he wang sinot lam tin mun chu vet la PY fan che gam ta ye chun adi a hi ti cho ke en ye chun lam kai dang ho ke hang sing ho ke hang sing hin reven ke hang sing hin chu teng le kar byang longa pu chung ne hin chu teng le a men ho yong ka simil gam te ma ho pan dal chun ani ki chi in PYF ong he pu do an hi dang long nan tin he dong le tu lai ka se til do nom ki chhe PYF nom sata ni lo ha sata ni ki phut do hi ja hi chun tu a khang tha te hon long pan na sata la wa tu chunga jubilee man ding do thu do la na pan la ka vet la ka tha no min hi chun khang tha mi hi ja
PYF ไงซะลูกฮอเฮกับปุ่นน่ะเอ็มเฮจุน PYF เอฮอประเทศน่ะประเทศนี่เอฮอดิงะเอจุนดอกปีโอเฮเจนนัสตาขังทะเตยองขังไว้ไล่ปะกายดิงะปีว่าปันนัสตาละดิงยองเกมามิมัลตันยองเพรสเบติชงาขังทะฮอโยเชประเทศมินคันติมูวินเฮเจกะกิปายki pa me tua upapu cho gai be me ama kum upat lam ma jong presbytery hopi hoi kim tla luwa chi jing the mo pu na nei khel hi jong le kal song jing ngai san nei ta hi ti ong cho anave zo sin jong iga he di khung phon do hen la ho presbytery lagin jong pan na tampi nei jong le tua ade sena an ki patil ho boina ha san tampi hung palgal kaya ama hon jong POF ina puyo hi ti cho ave laga phon do ki hen lang tun upapu hi ama jong ga dong kin witin ama jong hi upasiniar ta hitan tu din mun ta jong he sombu presbytery jubilee ga man di vai moderator ahin atum da Olympina jong kinai tan hi jong le presbytery hong ki patil hen lang elo vai lam chom choma thu experience ti ding ham ga gel do thei hong ega se pi hen lang chibana mo pu na presbytery sunga ana tu ho jong atang pi ne ga se pi thei lew ki pa min te ki pa to nin ga se nom chi le PYF lam ga ki se le so mo presbytery PYF hin ke yong hat mo le jong na sa ten pan kan la in ka tha jong anomin khang lon la in jong mo pu na jong hi thei sunin mi ho de sa na zalim ta thien le PYF de sa la nin kan la hi ting kan pan mun ho cha ne olam ga ki se le musical board secretary hin chairman hin kan pu in kan pangin siting le general lam ti le leader rong kan pangin siting le zone la advisor rong mo pu na jong kan la hi PWF jong hi so mong presbytery PWF lam jong hin advisor rong kan pu in hi so mong presbytery lam hin presbytery chudol jong hin mo pu na thei sunin ho bong mi te de sa na zalin kan pangin lam chum ba dang ho neo ho chu aki sei da le statistician hin chutiang le secretary senior junior in chutiang le moderator hi tu tam ni na kum ni chan na bong mi te de sa na zala kana pan hi tai ti chu kaga sei do hi je san chu at mo pum long leng bong mi te de sa na zala jo a he pan kanala chan chu hi je ka sei do chu ki pa upapu jong a se bangin musical lama committee lama secretary chairman ama he musical lama jong examiner a ong he tu chara he POF ten jong aman jing je ngo hen ani thona he je a POF lango ele presbytery lama jong mo po na tam pi ne po pi hin tun chan chu atang pia ga holim ne lang tuin ho bu tu do la do na pha do ga ne yitin ho bung hi Presbyterian Church mong on hi iti kuma hung ki phu do tenga hi le hung ki phu do dan a chomlam te ne ga se pe le ki pa min te mo on ho bung hong ki phu do sang hat ko som le ni ko ma hong ki phu do hin hong ki phu do dan hi a chet long chu ga he the ta hin pha so ta hi ta yin hi wangin mi ma sa ho chun gen the ta ki pa na thu pha na mo do za ba ko sunga jong ha sat na tam pi tu pu ma ho bung hi na phu do he chu ga se he ki pa me kum sang kha za ko som li le ni a hin upata so na ana ki phut do hi ti cho iga ngai thau in ki pa men hi hila tu din muna ho bunga he ho bung in izat hi wa tenga le ho bung upa izat ma committee member izat mam te le piting le chapang member hong iga se pi the diu ham ho bung hi tu a tu din muna hi upa hi ni kum thlonin teng le in hi som ni le sagi in som ni le in sagi hin ho bung mi hi pi thing hi za le som ni le ma hin chapang hi som li le ni hin ago ma hi za som bu le sagi ka hi he ho bung mi
ki pau me enjoy ga ngai tha bangwin kum sang kha zaku som li le ni an ki phut do hitan obung upa in molem san jong umte ding hitan obung sunga he upa izan in molem sanwa tianga hele obung upa pem do mongon kho akuna pem do jingam tiong he ega se pe thi du hang ke het sana an mol na lem sana wa cho bung upa le ne so bum hin tiang le ni le din upa le lam so bum hin thum na ding upa ho lam so je ma ho thum hin mol na lem sana win tiang le aga pem do hi upa run jaw chong loi che hin ma kum ko vel chen na pem den tu hin ma jong adam men chilai mun ma he hong chaw lut ki te tu kuma chun ki pau me ilam kai ma sa ho upama sa ho amin jong ga ki zakinin lung hel long min aban ga chewitin ho bung hen pathin kin bol na tela ho bung sunga ki vai pu ki tup zon ding committee ba chom ki nei sin mo on ho bunga hi committee izat ma tingai le to gun elo na to dan thang pi hoi ga se pe the divam on ho bung hi committee he tam pon committee hi ho bung sunga he gam tha committee siteng le construction committee men siteng le food and management board committee siang thum bo he tu ni sana he ma he ma hon na sata pan ala o hi je tu sana he ya ngai thavin hobung committee ti lo committee hi adang thumau min jon jong lam chom ma mo pona a ki hop noi ga ngai thavin ki pa min hi abanin hobung tin hin project jp akinei ji in kon khanin construction lam hin plantation hin hi loi sol chawa na lang hi jo to banga he mongon hobung he to bang project long term project ding ham ti ho he tu ai chi som busy ho he ipp ngam ti ho he aum jinga hele ga se pe le ki pa min te tu chana he construction committee hin ho in sa jing lai hin tu a jong he sa jing lai hin chi he tu chana ka chi jom pi hin ting project he kuwa bagan plantation he ka chi pi hin tu chana wa hi ha ma he kana si pin jing ho je ko sei do je te ni sei ho insan le kuwa plantation hin te le ga he diu an ve hon jong he na chung chon wen ka sei do kinom chu mong on he presbytery rubber le namun hin cha he hobumi te nang pan na satala presbytery plantation project ho ajong hobumi te hen pan ala hi ti jong chu ka sei do tha hian lang abani nga chiutin pathin ho na lama ki khop na ho hobung ki khop na ho en lang pwf pyf tele children department ho ki khop na ho ett phana newa tele ett jpc bam di ga se pe the le ki department te hobung ki khop na sang pi wam hobung he Wednesday Saturday Sunday cho hi jeng so ting la Friday jan tia jong taw ki khop ma hobung in kanani chiu hin ting le pwf hin Sunday school ki hian zo ting ma ki khop nin se ting le Thursday haptan nong pen Thursday ni sa si hele gam tha ki khop thu pi ngai na to long ho sai khom na nei jiwin sing le pyf hi ama ho dan dong lu ya Tuesday zan le ki khop ma nei jiwin se ting ma ki gen zan first week kigen dan se la sakai ki khop ane je hi sim children department hi jing map jing ka le ma ho atoma ma ho he atoma ki proven superintendent jong umen atoma tiang mi hel jong ma ho atoma ki vai pu hi je chiwa phone sei do he pa me ki khop na lamin obung hen pwf pyf children department pati cha ga chi hoi ga ngai thawin in jo zo se ong cho lagaw lama isu ha dio in la bung tin hin abi tum ta program bi camping crusade ho ilwala anmol town ho ti ta bang ho he amun muni zon de ji yo bung sunga he tukum sunga he mongon ho bung hin ta bang program gun bi ga ne ram
tu kum sunga chu reviver กันเนี่ยจะวินมีโปรจะก็อากเดวินเกฮอบุงโตโกนะจะ reviver นี่ทุ่มสงจะกิสุหาลนะ reviver กันมังวินฮอบุงมีเตียนจงนัสตาปะเทียนละมากิปานะจงกันเนี่ยจะวินเฮสุเตียงเละกุมสงาเฮลางปีเห็นฮอบุงเห็นอากาศจงกันเนี่ยนะนี่ว่า PWF บิตุมตาเฮดาวนะอันงอนนี่โคยฮอบุงจิกะชีปิอมาฮอบุงเฮque o bom me kim de la che zen marshla da rik bo so khel le marshla le mochi kitu ma sang ye ja che ho jong ni taw ki khom an ngon ho pung pung pin ma ho bon la ka chi pi wa kan ngol taw ni tu ni sana che jeng he ki pa ta telemun tina jong mizo sen bol be selo ha ki ngai ten thing thang gam hin mong on he tin son ho a jong hon lo ho a ki ngai je ngai hin chodinga he athupi pen tengal phat the iza kai hung ko na pathin ko ma he an ngola mu chi tla ma sang ye ya he taw no program ga ne ji uti chu iga ngai thawin ber ka thei ta hin tele china chung chon in zo ga se upapu jun ka her khelo wa he good friday la ya chu revival hung tunga ki pale thanom ta ho bumi pathin ba chaina le tele revival ho jong tunga phada na man hi ti jong chu iga ngai thawin ki pa mong in pathinin ho bumi aumpin apan pi mo ti he aga ki mo do the gabanin ga sewitin ga do na khat ga sim kileng tu lompi na lam ho bung ki vai pu na ding hin sumle pai jong thil kho ta hin tu lompi no he local hin gam kai hin presbytery hin sinot tele assembly chan ge za jong tu lombi ho jong ji hin hi chi ho a he ho bung mi ten tu lompi da la men lang ilo wale ho bung sunga na to na lama ho bung mi te pan la dan he e ga se pe la ki pa min te ho bung mi te pan la dan ga se ding ha sata hin ke ho ki vai hom na he ki bo na ye hin sum la pai din mon ha sata communication ra sa ji lo ji ha sata tu kum he te en tu kum he ka sa vin din mon ha sata hin in to lom lam jong na sata ka la sam tu kum he ho bung lam ka lung kham na pen committee si le ka se jin prepi long sung bia ki potelo target hong ka ve tu a 50% long ka pi lo la hi wang ala na ding chu asurs ding hi do thei lo hen i jong le na sata pan la da ka kitil ho je ang tu chana he ka nge ja prepi ka nge ja he ti jong le su thing te ding ti wang he committee jong ka kitil ho na ka se jing khat jong chui je hi je iga ngai thawin mo on kho sumle pai de sina communication thasam na ahin bazar kai ho jong hilha ta hin la upapun ga se jo hobung mi jong na sata kitila presbytery lama to lom ga pe na di ho a jong panala ve ti cho pathenin jong phathe bo intin ma ho jong lampi pathenin hungong intin he cho in jong hung pan pi hen lang tabanga kitil kho na phatta hobung lam kai hon de sina committee hon hobung mi ga nen ho ga si do the hon ki pa min hi abanin hobung kin hin hobung member sunga kon hin kon khat hi pathin thu ki chu na theologian ai lo ai le missionary na tong ding ti ho ta bang hong he anum jin mongona ku na he ta bang chu jing ta ma uma he la min jong e ga se pi lo ki pa min te tu chana wang theologian lo lai se do lo lai missionary wang he PYF te pong pre PY te na voi milon paulin do ngel tu chana he som walam he ma he na to missionary na to he dang wang he lo lai je ba me hobung member khat to ai presbytery PYF in solcha agoi milon paulin dongel ama he chilai mong on kho akona hi ti jong chu iga ngai tha ben ki pa min hi ti ngai la bu sol gam kai gam tha so cha pu hi chilai mong on kho he a station hi hobumi te ve chingna noya hi
Milun Tej Bahadur Subah he mongona pansa quarter zong hin lai ko nai lala bostia pathian thu thang sap nakin aboji ti jong chu kaga se do tha he tuna zo na pena ding in Presbyterian togon tupi ta iga nei lawa khat chu Golden Jubilee hung tung dinga he hobung tinin zong mel chi ding thil khat Golden Jubilee mel chi na dinga togon ne ding ti hin hija e mong on hobungin togon inewa ichayuta mole hilawa hele parung tung dinga zong nga chai ding di tabang chu haumji in munmunin mongon hobung hen tabang ipitogon inewa tinga hele ipithil ham ti ong ega se pe lo ki pa mente ki pa Jubilee he jing the dinga memorial dinga to gon prepin le chi ding ti to gon khan hin in la ke ho he ki samin in le lo ga bol ding zong in sa ding zong nan hi jong ho in sa chi zom jing ji jong ka zo po ben ka zo pen he ka nei lo tu ni sana min anei chi khum pi he wa Jubilee he jing dinga chi bol do te bol jong ko bol ta ben ka ga zo ji lo la je hen a thing ho ki sui to ta chi wang he ka bol we je he Jubilee he jing da dinga pa me khompi Golden Jubilee he jing na dinga BC mo on nin aga sim chiga ngai thawin ki pawmin don ho chanchu ta hen lang tun upapun jong panna sata in ho bumi te to in la hen lang Jubilee a zo tam thei chanin Presbyterian Church sompi janga Golden Jubilee man di wa pathian lopi na dingin tam ta jong kal song dingin aveli nga ki tem kinwin tuna zo na pena man jong Jubilee to dola kitil kho nom na hen lang nei lawa hele alung gel ngai to na shading ne hele aso na pending phadiga pikin win he ki pa me repti mi te komong ki pa thu ga se no min ho bung he gan the la sam ta jong lam 25 ma chun 2025 tu kum ti yang taw te session repti khom pi su kana la gan the nang o taw pi na zalin pathiani mal som le chan ven lo malam jong kum dang sangin jong pathiani phat the bo ven chang le miem jong ka hau the ven prepti mi te chung ang ho taw na da li ja len jong ka ki pa thu ga apongin chuteng le Jubilee jong i phat ma ba Golden Jubilee ki ti hi kum sia nu man the jong kon gon the hi lo he mu ha sata hin kum songa chan pathi ni e na poi he ye chun lungkil tan ho bong tin in long ge rutin pathian mal som i san za lo hin ye chun thano ta le ki pa tan ho bong tin jong chi Jubilee a pang dinga jong mo on ho bong tha senga jong ho bong mi te prepti ho bong mi te jong pang si dim hong si dim pathian wa join kin bol ding in jong kom na bo savin Yesu Krista minin ka hinti mo wen he ki pa ki pa mong chanchu dunia mongon hobung pu media and documentation team ni ga holim pinao chung itante ki pa me ki pa